Abengichaza ke Maswati ukuthi siyathi hamula. Sengifuna ke kuvala kanje njengoba isikhathi esihambile. Maswati akithi. Namhla ngichaze kwaba clear ukuthi lolu thaka losikilo lolu ngeke liphele. Lolu thaka losikilo lelu as long as kuseyinkomba nkombane singeke siphume kilo. Namuhla gift bengimbekele ukuthi asifundzele ema articles ababe makhubu. La chaza ukuthi liphakelo laMswati nga2025 utinyusele kangakanani. Akancembeti bheke. Bengifuna ukuthi ngakhulunywa ngimagawugawu nitibonele yona. Nanyanga lo siya lapha kuyovula umnyaka uyothi sikela samo Mswati wa-add 55 million eholo level vele lisetulu wabhala bheke ukuthi u-add 55 million bengifuna kunikhombisa sekude isikhathi uyeda nili kune addition yema millions bogogo ngendeka kufakwe 50 rand noma 100 rand enkosini utawufakwa la kubo 10 15 20 25 30 40 million kuyawuze ayibalwa elephuma kulifafa yeligolide leta kuye direct ayibalwa lephuma emalahleni leta kuye ngayichaza ukuthi kunemthetho we-Minerals Act lothi 25% wenkosini zange sesitshelwe ngayo ngiyabonga ngilenye nje lama headlines labe wawafakile bheki ngeke ngisaya kubabe makhubu The Nation hambi yofuna na imagazine nayi mawufuna ukuthola letindzaba lengichazela tona lapha nje babe makhubu ku The Nation ukhazile ukuthi lo nkokhelo uthi ngisutele emantini wasuyachaza ukuthi nduna nkulu mmema utawuvumelana nako konke lokushiwo ngilonkokhelo ubhale babe makhubu kuna imagazine isetitolo teno ningayithatha nifunde nalo 55 million wawufaka kule magazine I think ngiya December noma ngiyabani nayi wakhaza kulakhathi kumagazine nami ngikuthole khona bengithi ke stanifunzela lishonile langa wathi fakela Mswati 55 million ngekusho kwabe and hayi ukuthi wahola 55 wengeta 55 kulebe ivele ikhona khatha ngeta 100 rand kubogogo yini ligama lalento leyo Maswati how long not long ngifuna kusho ke Maswati akithi ukuthi kule family meeting yokucala ngatile ukuthi labanengi ngiyabonga lena nje ngile guess uyayichaza ukuthi ithi 20.6 mawuyifunza ke ubese uyachaza ukuthi wasichamela enhloko umntana nkosilonke nkokhelo wathi na kanjani iminyaka lotako itabang 8% wathi buka ukuthi sikuphi inyanga uyedlula uthi nitawusukuma ke emakhaya niye kuEsera niyomkhulumisa niyathi ukuthi ugcina umthetho njengoba naye uyasho ukuthi sitala kini ngoba kusho lo mthetho wekukhuphula uthi asengcekini site uthika libhokisi siyile kibo kodwa lokhu lesifuna kuwenda sitawukwenda uthi teke umlungu webantu kulamafema lesinawo lokhu lesikwakha kokude la sitawudayisa khona kuma global markets ngoba lokwethu sekudulile kuduliswa yini sifake imali ya gas la khathi labanye lamanye amave babhadalelwe gas akukabi ngile mali lekungiyo kiyo la kithi ngoba kusika bobani nabani ema products lapho ema famine ethu akana uthengwa enekwe le family meeting le inako kusilabanye bese baqala kubanza ngenxa yebuthe bendlela le family meeting ifocus yayo ithi Maswati anginathi ukuthi nibangaki lenithi sikhona president futhi siyabona ukuthi sikulolu tsaka siyabonga ukuthi Martin Luther usilayele ukuthi badonsa 236 years bathi how long but not long as long as lesikwenda kokuliqiniso noma singafa simele sifele kuloko bafika baboshelwa bendiwa lokho naloko abangana amalungelo lapha eUSA bema Martin Luther ngesikwakhe bekafunzile abekhona kuba naloko kwakungam affect personal kodwa wathi Martin Luther as long as the Negroes are suffering I must stand up and align with them and say how long mabathi bona how long it's not long what is important we must keep pushing ngifuna ukuthi ke Maswati no night has ever been too long such that the sun never rises ngifuna ukuthi ke Maswati leso statement ngisithethe somewhere ngisikhulume kanene ngifuna ukuthi Maswati ningathuswa bulukhuni nebuhlungu uma ngabe udelwe uNkulunkulu wakukhomba wakukhetha ukuthi uma sikhuluma ngaloku uva buhlungu kusho ukuthi lolu lubito lwakho bonke buhlungu lobutawuvela ngenxa lolubito lolu lwathi ukuthi lukwanele futhi yathi ukuthi nase South Africa kuze kube nemali yeqolo kuze kube ne-free education kwaba nebantu boSolomon Mahlangu labathi mangife endleleni
as long as titukulwane tawuphila kahle sekulungile. Maswati inkinga yawo ede luthando lokuthandzana, ede luthando lokuthi labete emva kwama baphile. Kodwa lo ngikhuluma namhla mawuva inhlitiyo yakho ithinzeka kuthi lo mzabalazo ungeliqiniso. I want to appeal to your heart today. I want to appeal to your spirit today. Uma ngabe lo ngikhuluma uva inhlitiyo yakho iyathinzeka, rise and join our forces of change. Uma ngabe lo ngikhuluma uyalibona liqiniso kuthi lapha sihlushe kuswa ngamabomu libhathini lelifunekako khulumenda kabe kubantu nduna ngikhuluma kuthiwa kakhethe kubantu akethe ucampaigner asilu namswati bantu labayokusho ukuthi naye simfuni asilu nemonarch sithi monarch ayiphume la ngoba sibonile ukuthi yehluleka kuphatha imali yebantu iyadidlela. That is where we are. Kuyendeke eLesotho ikhona inkosi yakhona ayina stress. Many kingdoms kuyendeka. Why in Swaziland? How long? Not long. Mangabe ngumuntu lomusha ufunza form 1 form 2 bothishela ubabonile babagcwele bangu 1200 batosayina bate urenewa emafomu ebuthishela labanye sebafundise 10 years solo ba renewa labanye 15 years. Wakubona kwendeka tonke letindzawo lethu kwendeka eSwatini kuphela. How long? Not long. If your heart and your mind it's kuwe, the cause is indeed a noble cause. Raise your hand. Say President Kauzela bese ngiphelwa ngamandla endleleni. Kodwa ngiyeva ukuthi nabo Martin Luther yabayinze indlela kodwa ugcineni bafika. Ngiyeva ukuthi nabantwana bemaHebheru yabayinze indlela ugcineni bafika. Ngiyeva ukuthi nabo Oliver Tambo yabayinze indlela kodwa ugcineni bafika. Swalimo is not sitting down. Sinabo Comrade Gift basebenza umhlaba. Kuthi mhlaba sicela ngigcinani yathi indzaba yaseSwatini kuthi ngumhlobo. Sinebaholi labangekhathe eSwatini ebomphemba bovilane. Nalabanye labanengi labalangekhathe eSwatini bosenzo lapha embabane labasukume bathi khandla. Bomamba labakhahlelwe lapha eCentral Bank bathi ngiyembatha le t-shirt. Sengiyawajoyina lamabutho lathi how long? Not long. This is the best thing lekumele ukuthi ngiyilwele. How long? I don't care, but it's not long. What I know for sure, lendo ngimele ukuthi ngilwe nayo. I want to salute all the forces of change. NNLC, thank you. Pudemo, thank you. EFF, SWADEPA, Sive Singaba, thank you for choosing the side of the truth. Ngifuna ukuaphila kuThukhoswa wonke ama trade unions. Uma ngavuka Jan Sithole, uma ngavuka Vincent Ngongwane, akhanze lo mbuthano wetinhlangano sewulala na uhulumende. So ungasamele ithi bangathi lento sasingayakheli lokuletheni kwenda. Uma bangavuka ethuneni ngicela nibe nabonembeza niya ku Congress kulamalanga ngiyanicela kusebenza senibabonile labantu le Toulouse lekuthiwa i-trade union lalakhelwe ukuthi tisebenzi tibe nemandla kubhagaina noma kubamba uhulumende timnyikitise tikhulume nendzaba yepolitiki. Wathi Jan Sithole usisebenzi babothi bangathi inyonyana ngema bread and butter issues ubobese wena uthi ngisisebenzi for 8 hours kodwa lilanga lina 24 hours. So yangifaka indzaba yepolitiki. How long? Not long. Ngiyanicela basebenzi ngisaya Congress senibabonile labathengisa ngalo mzabalazo anisubabeke emagunyeni bekani bantu ngoba leli lithuluzi lama trade unions lelakhelwa ukuthi kutawusetshenziswa lona kwekhama uhulumeni hayi eSwatini kuphela mhlaba wonke la eNingizimu Afrika. Ama trade unions lakhona ngiwo labelekelela bo ANC abambe ekhame kude kugcine emabhunu awile. Long as ama trade unions ajika phuma eceleni emaswati atawudla ludzaka. Political parties are there but at a space tinhlangano 37 letine space bo Jan Sithole bebenda yona kungeneni kulabaholi labakhona sibonga ini kibo ukhona inembeza mangavuka Vincent Ngongwana ngathi how long? Not long. Ngaze ngakhumbula Mordecai akhuluma na Esther athi ubekwe lapho wabekelwa isikhathi lesinje ngesikhathi kutawubulawa emaJuda kuleli liveleni wathi ufanele kusukuma uyowulwela emaJuda ngoba uNkulunkulu wakubeka lapho for this time. Wathi kodwa uma wena nomusa emathubeni ungawameli lamaJuda lo uNkulunkulu lesimkhondako utawenda indlela yokusimelela wena netihlobo takho ndawuthilwa lihlazo ndawo
Our God will find another way to help us out of this problem. Ngifuna ukutshela abaphathi bethu inyonyane labakhona. Nisemagunyeni nimele kumela eMaswati. Niyayathi inyonyane ukuthi yakhelwa bread and butter issue yedlula iteklisha the strategic political issues. Nikhiphile seniyancela imibele senidla khona. How long? Not long. Ngifuna ukuthi ngicela nembeza kini. Ngifuna ukuthi Maswati ngikhuluma nami ngipleada as an honest Swazi. I'm not pleading as a leader of the MPM. That cap is too big for my head. And see leader MTM. I am just one of the people. We are part, see Swalimo, of the forces of change. Ngivala nyalo ngifuna ukuthi bonke lesibaphoqile sisakhuluma sazabalaza. Labathi bayekela kuzabalaza because nabo magawugawu. Lala nti kwami. Noma ngakhumbula ukuthi nganiphoca ngani. Lala nti kwami. Labanye ngiyekho namhla. Shito ngathi malunga eSwalimo sine plan ama February siyanicela. Ngifuna ukuthi Maswati ngifuna ukuyijoyina eSwalimo. 76030198 is my number. Ku WhatsApp. Kuthi lo tawukuva ukuthi ufuna ukujoyina eSwalimo. Kwakho kungibuda nekungitshela ukuthi mina ngikalafumisa mina ngikuphi ingakuphi leSwalimo la. Sinema programs lamakhulu. Lata ukwenza lamalungu eParliament kube nemlilo la ngemva ngaseTibuno. Umlilo lo ngasi physical. Lo tawenda amabale ngekhathi basukume bakhulume liqiniso ngekuhlupheka kwena. Kodwa singeke sikumemethele kalula la. Ngiyanicela Maswati usespeak ukuphi 6030198 is my WhatsApp. Nalapha ku inbox ya Facebook ngabhala khona ukuthi president sengiyivile lento lingene livangeli. Asipheli la sichubela phambili. We are resilient. We never rest. We will only rest when we are finished. Mangabe uyayiva lento. Can you please join us and we work together? 2026 Maswati umnyaka la sitawuphusha ngendlela engajayeleki khona. 2026 uNkulunkulu tasisida. Kodwa ngeke siside nina ningakasukumi. Ngeke siside ningakabi neluvelo. Ngeke siside ningakaboni ukuthi nembali enzaba ngeyena. Ngeke siside ningakaboni ukuthi 10,000 indamkhipha. Ngicela ukuthandaza umuhle wethembekile uNkulunkulu. Sethembe wena. Khipha la Maswati kulolutsaka la kilo Nkosi. Siyathi ukuthi sikule nhlupheko namhla kodwa siyathi ukuthi wena kwasilahle. Silivile iBhayibheli malithi senguvile ukukhala kwebantwana bami sengehluleka ubasida. Iba nasi Nkosi namuhla wonke lo mnyaka siukhomishina kandleni takho sicela kholwa nguwe futhi siyathi ukuthi sitawuphumelela kube kuhle kwendele buhle nekubangwa igama lasimathe Jehova lophilako in Yeshua the Christ's name. Amen. Love you so much my people. Thank you Mfasa. Thank you Thabiso. Thank you Thabo. Thank you Ras. Thank you Onge Maphepha. Thank you Breaking News 24. Thank you Maswati lenihleti kwaze kwabanga lesikhathi.